srećom da se čitava vaseljena ozdari i oblagodari. Večeras imamo blagoslov i čast da nam kaže evanđelsku riječ radosti. Ne damo svetinje! 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 Časni oci, sestre monahinje, draga djeco, braćo i sestre, dragi moji Nikšićani i Nikšićanke, narode Božji, pomaže Bog. Draga djeco, vi ste poseban ukras ovih litija u toj spoznaji bogatstvu i dragocjenosti dječje duše. Možda je najdalje otišao Dostojevski, koji u svojoj knjizi Braća Karamazovi kaže: djecu volite naročito, jer i ona su bezgrešna kao anđeli i žive da bi nas radovala radi čišćenja srdaca naših, kao neki putokaz za naš, teško onome ko učini nažao djetetu. Izvan prekrasnog svijeta djece često nailazimo na surovu realnost, kao da milost izlazi iz ljudskih duša. Teško je, braćo, sporiti se s bezbožnim. Teško je ubjeđivati ozlobljenog i bezbožnoga i ozlobljenoga, teško je ubijediti riječima. Za njih se treba moliti. Prije ćemo ih ubijediti dijelima, milosrđem, dobročinstvom. Da vide vaša dobra dijela i proslave Oca koji je na nebesima. Ako se s bezbožnima sporimo njihovim bijesnim načinom, onda ćemo pojačati njihov bijes bezbožništva. Mrak bezumlje će se uvećati i mir će nestati. Mir koji nema cijenu. Činimo dobra djela u ime Hristovo i đavo će pobjeći. Naša sabranja svakog četvrtka i nedjelje koje činimo u ime Hristovo čine nas pobožnim, umnim, blagim, smirenim, strpljivim. Litije su pokazale da se na pravdi, bratskoj slozi, ljubavi, ravnopravnosti, pomirenju, razumijevanju može i mora graditi budućnost naše djece i naše države Crne Gore. Ne sabirajte sebi blaga na zemlji gdje moljaci leđa kvari, gdje lopovi potkopavaju i kradu, nego sabirajte sebi blaga na nebu gdje ne molja se leđa ne kvari, gdje lopovi ne potkopavaju i ne kradu. Jer gdje je blago vaše, onda će biti i srce vaše, kaže Evanđelje po Mateju. Naše blago su naše svetinje, naše svete mošti, naše porodice, grobovi naših bližnjih. Naše blago je naša država, jer mi rezervnu otadžbinu nemamo. To je naše blago i naše srce. Luj XIV je govorio: država, to sam ja. Oni se zaklanjaju za države, a mi samo citiramo Evanđelje: gdje je blago vaše, ondje će biti i srce vaše. U Vizantiji je postojao čudan i poučan običaj pri krunisanju careva u Svetoj Sofiji. Naime, kad bi patrijarh stavljao krunu na glavu carevu, istovremeno je predavao ruke jednu svilenu torbu ispunjenu zemljom iz groba. Da bi se i carevi sjećali smrti, izbjegavali